Ipriang sama Pibaro siya ni YouTube channel kapla item ka PM Solar Tension and Electronics. Dengan penuh ya kani ka receipt kadai ka ba kadai ka ba ngila apply tu ka solar scheme te menta ngila yo kani ka receipt. Kani receipt kemot ba pihak ni isi ko ya ka tu ka 10% ni. Naga benta ka ba naga ta ban si we gitu ki ba shna bon pendat ya ka tu ka solar hayang. Te hoi kam slam shu te lada ada ban apply kita lada apply da mana kani te haka fis baningkong tikna la janio te le se dona prenyo phi gibla yo ai kani garsem pinap shu up bai ta kapor ba kita gi breu ya gi badai ban le install ke sawan sayang te pihak ban pen i ya kani ka resem te khablai sibu ni phi baro te lada kidang don ki bampat da ban apply sobha ban apply na wot khnang ba kan keloi kemala da pislam kemud pinang sa syabakat do kanang yai kapor ka snem te kana mut kana pi dang slam su su ke lanu pniot blai sibun second do part ka video